Mofona wa ditaba tsa Sesotho o utlisetsa tsena tsa moraorao ka botloloha o le Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlo tsa tsona ke tsena di a latela. So we receive feedback from various organizations about the issue that they do feel that government is not doing enough. Mafapha mmuso a welang lekaleng la polokeho le tshireletso a tla etella pele karabelo le ditherisano le mekgatlo baahi e kgahlano le melate e seng molaong. Bothata ba batho ba ntseng ba tshwatla dishopo ba nka poho ba senya ka nnete ha e tsamaelane le rona. Batho ba fetang 140 ho kenyeletsa batjha ba tshwerwe ka diqoso tsa boshodu ba thepa le ho baka merusu pontsheng ya setjhaba nakong ya matsholo a boipilaetso Mangaung Bloemfontein. We encourage other member states, African financial institutions, philanthropy and African private sector to join this effort urgently. Afrika Borwa jwalo ka dinaha tse ding tsa kontinente ya Afrika e kentse letsoho twantshong ya bohloko ba Ebola bo seng bo bolaile batho ba fetang 200 naheng ya DRC. Sehlopha sa Mamelodi Sundowns se kgutlela lapeng phirimaneng ena ka morao hapa mohope wa CAF Champions League. Moidumela ke o amohela mona ho SABC 2 le le hae puong ya matsoho ke na le Mphotime. Mafapha mmuso a welang lekaleng la polokeho le tshireletso a tla etella pele karabelo le ditherisano le mekgatlo ya baahi e kgahlano le melata e seng molaong. Sena se hlahelletse sebokeng sa baqolotsi ba ditaba se bileng thapameng ena Pretoria ka mora kopano le mekgatlo e meng ya baahi. So we receive feedback from various organizations about the issue that they do feel that government is not doing enough on the ground to deal with the challenges. Similarly, they do feel that we needed to turn around the time. Others initially, when we started, they were saying, no, they feel it's a talk shop, we don't have action plan. But at the end, I think the fact that they arrived, we explained what we are doing, we plan to do going forward in terms of the work that needs to be done. But also, the other area that we're dealing with, it's in terms of the marches, that we emphasize the importance of the marches to be peaceful because the march are actually protected. O sa le jwalo moetapele wa March and March Jacinta Ngobese Zuma o re batla tswela pele ho lwanela ditokelo tsa baahi ba Afrika Borwa o boetsa leboa ma Afrika Borwa ka o bontsha thahasello ya ho sireletsa naha. We call upon the government to stop granting and the processing of all refugee applications within 14 days until the state has come up with an interim solution pending the process currently underway in respect of the white paper. Because currently there's no need for them to keep handing out refugee statuses when they know that their house is not in order. We call for the immediate and massive deportation of all illegal immigrants currently living in the country. And if they can force them to pay for their way back home, it'll ensure that they don't keep coming back. Haditaba di sa le mothating ona mokgatlo wa National Service Delivery Forum o se o lotso boshodu le thepa le boshodu ba thepa tse etsaetseng nakong ya mohato wa ho khina ditshebeletso ka ho felletseng Bloemfontein province ya Free State. Mokgatlo ona o re maikemisetso a ona ke ho hlokomedisa ke ho tlisa hlokomediso mabapi le phano e fokolang ya ditshebeletso. Dikgotlang di ne di a tsoga kwa Rocklands mo Bloemfontein ka ntlha ya go thukhuthiwa ga lebenkele la mabotlolo a nnotagi lo lo tsamaisiwang ke moditšhaba wa Mochina. Mabenkele a mangwe a dispaza a baditšhaba le one a ne a sengwa. Setlhopha sa SABC News le sona se ne sa konopiwa ka maji. Bothata ba batho ba ntseng ba tshwatla dishopo ba nka poho ba senya ka nnete ha e tsamaelane le rona ha se seo rona re neng re batla ho se fihlella. Mokgatlo wa bosetšhaba wa thebolelo ya ditirelo o ne wa ikuela gore baditšhaba ba ba senang makwalo a mosepele ba lelekwe. O bolela gore ditshono tse di diretsweng maAfrika Borwa gantsi di tsewa ke baditšhaba. I'm so sorry, I'm not going to stand for looting, it's wrong, it's another person's business, but what they're doing is wrong, and I feel like the police are failing to do their job. They were supposed to take this alcohol off our streets a long time ago. Boraditekesi ba kwa Botshabelo ba ne ba emisa ditirelo tsotlhe tsa ditekesi
mme ba ngongoregela ditsela tse di maswe. Batho ba di-taxi ka hare ho Botshabelo ha bana di-operating license. Operating license tsa bona na le bothata ba hore ba etsa di-application di ya lefapheng, ha di fihla lefapheng ba di a khutla ho di a nyamela pakeng tsa ofisi ya mo registrar le ofisi ya di-taxi mona Botshabelo. Ramotse wa Mangaung o kopile baagi gore ba tlogele go thukhutha. Ke ikopela le ho bana ba ileng hore ba batla ba makhanselara ho sane kapa ba etapele ha se ka ra sebedisang tjhaba sa rona hobane bonneteng ba taba ho lemala setjhaba ho senyela batho mesebetsi bana ha ba dikolong ha jwale re bua tjena bana ba tshwere se re tla jwale re bitse matitjhere batswadi mmuso le maponesa re ke dule fatshe re bona hore na bothateng bona bo bana se ba kene ka ra bona re bantsha jwang. Kamogelo Sekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Ho sa le jalo masepala o moholo wa Ekurhuleni o ipileditse ho baahi ho ikobela molao. Bahlanka ba tsamaiso masepaleng ona ba re ba ngongoreiswa ke tshenyo ya meralo ya motheo nakong ya boipelaetso mabapi le melata e seng molaong Afrika Borwa ka tsela e seng molaong. Baahi ba ile ba hwantela seteisheneng sa sepolesa ka jeno ho ya hlahisa dingongoreho tsa bona tse mabapi le melata e kwano ka tsela e seng molaong. Bahlanka ba mmuso ba ipileditse ho baahi hore ba se senye meralo ya motheo. We subscribe to the Constitution of the Republic of South Africa, so we do acknowledge that people have the right to march and protest peacefully and lawfully. However, as EMPD, we're working with SAPS just to make sure that we maintain law and order in the area. But we must also say we are quite disappointed by the actions taken by protesters on the R550, where a road was damaged intentionally. I think we should allow people to protest, but it must be done peacefully, and damage to public infrastructure just sets back the whole community. Baetapele ba mohwanto ona ba re ka la 30 Phupjane ke letsatsi la ho qetela bakeng sa melata e senang ditokomane kwano Afrika Borwa e bang seo se sa etsagale ho tla nkga ho sa bola. Please, guys, go back home so that we start everything afresh and you will come back to our countries in a proper way. Because right now, as it is, we are struggling and we can't run to your countries and ask your presidents to give us spaces. You are even showing disrespect when you say we must not chase you and give you a certain space in our country. You can't ask for a space in a foreign country. Baahi ba ikanne hore ba tla tswela pele le mehwanto ho fihla melata e senang ditokomane e kgutlela dinaheng tsa yona. Moirentsegele ditabeng tsena re fumana hore mekgatlo ya setjhaba baetapele le mekgatlo ya dithuso tsa botho e ipileditse hore komishene ya ditokelo tsa botho e qhalwe ba iqoswa ka ho ba le kabelo mathateng a jwale a aparetseng naha. Sena se hlahelletse kopanong ya Imbizo e neng e tshwerwe ka mokgwa wa dikgokahanyo. We might not be everywhere as commission. Yes, we really accept the criticism. I think that is very positive. And I must also say that, yes, the Commission also have provincial offices. We are more than willing to work with any organization, including SANCO. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re Afrika e na le ditsha le boetapele bakeng sa ho arabela ka matla bohlokong ba Ebola. Ha bua nakong ya kopano e potlakileng ya matona maemo a phahameng a Afrika, Ramaphosa o ipileditse o phatlaladitse tlatsetso ya Afrika Borwa ya $5 milione tse 5 bakeng sa ho matlafatsa boiketletso ba lekala la kontinente. Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo o re ke batho ba fetang 200 ba bolailweng ke bohloko ba Ebola naheng ya DRC. Ramaphosa wa telletse ka hore o hatelletse hore ho potlakisa tshebetso bongwe le tshepo ya setjhaba ho tla ba bohlokwa ho thibela ho nama ha Ebola. Now we encourage other member states, African financial institutions, philanthropy, and African private sector to join this effort urgently. I particularly welcome the mobilization of African business leaders, including Mr. Aliko Dangote, Professor Benedict Orama, Dr. George Elombi, and Mr.
Simon Dionture, who are stepping forward to support this response. Their engagement reflects a growing understanding that health security is also economic security. Ho tla le hore setsebi sa diforensiki ke mokaptene Lawrence Makgatlwe o hloile ho hokahanya dibetsa tse ileng tsa sebediswa polaong ya moenjenere wa Vredendal Armand Swart le dinyewe tse ding tse ka bang 30 tsa polao le diteko tsa polaong. Kamora polao ya Swart ka Mmesa bopaki bo amanang le nyewe bo ile ba nehelwa Mokgotlwe bakeng sa tlhahlobo. Go tla ka jeno mmuedi wa sepolesa e leng Brigadier Atlenda Mathe o boleletse baqolotsi ba ditaba hore bafuputsi ba ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng ba se ba fumane lesedi pakeng tsa babelellwa polaong ya Swart le diqoso tse ding. Nyewe ena e kgutliseditswe morao ho fihlela ka lapedi kgweding ena e tlang bakeng sa dipatlisiso le kopo ya ho lokollwa ka beili. While our organized crime detectives are still on the ground, obviously they receive information that these particular hitmen are involved in a number of high-profile cases, and they had been, involved in a lot of murders and a lot of attempted murders. But when that particular report, that was obviously signed off then by Captain Makgotle, then is finalized and presented, these two investigators from Gauteng Organized Crime then noticed that there are a lot of errors and there are no linkages. Boiteko ba SARS ba fumana ditjeho ho tswa mo commissionera wa yona wa mehleng Tom Moyane bo tla khutlela lekgotleng la dinyewe la Mastrata la Pretoria hosane. SARS e batla ho fumana tjhelete e ka bang diranta tse 400 tse amanang le maeto a ileng a sehollwa ka bohale. Commission ile ya boela ya seholla ka bohale ditseko tse neng di latelwa ke boetapele ba Moyane mabapi le diqoso tse neng di hlahile dibukeng tse pedi. E boetse ya fumana hape hore mehato ya molao e nne e tshehetsa ditabatabelo tsa Moyane. Ha re feta mono re fetela provinseng ya North West re fumana hore baahi ba bang ba Mahikeng provinseng ena ba batla toka ka mora polao e sehloho ya moitseki wa setjhaba e leng Thato Mosalankwe beke ya fetileng ba ne ba kene mo Wanto Mpijana ka jeno. Mogwanto wa baagi ba ikuela gore molao o diragadiwe mabapi le polao e sehloho ya molwela ditshwanelo Thato Mosalankwe. Re le baagi ba bokone bophiri re emela Thato Senganga Molosankwe re emela tsotlhe tse leng gore kgale re lela ka tsone ga se hela ka gone gompieno yana ke yone maitlhomo magolo a rona government e paletse ke gore thusa rona re tlo go ipaakanyetsa. Baagi ba re bao ba boleileng Molosankwe ba tshwarwe le go sekisiwa. Re batla justice for Thato go mokgwa tsemeleng ka teng tota re mokutlo motlhokong ona re direla Thato as community. Justice for Thato re tlo mo lwela because of ona re lwela. Tona kgolo ya North West Lazarus Mokgosi o solofetse go etela ba lelapa la ga Molosankwe ka la bobedi. Sentle Englihihi, SABC News, Mahikeng. Letsatsi la naha la Afrika le ne le tshwaretswe Moruleng provinseng ya North West le ne le tletse maikutlo a mabapi le melata e senang ditokomane le boipiletso ba hore e kgutlele dinaheng tsa bo yona. Ka letsatsi leno ka ngwaga wa 1963 ke fa gone go tlhamiwa mokgatlo o itsegeng ka Organization of African Unity yo ga jana o itsegeng ka African Union. Le fa gone maitlhomo e le go keteka kitlano ya Afrika moletlo ono mo Moruleng ona o ne o aparetswe ke ditshwaelo tseo di reng ga gona kitlano mo Afrika. Minister Lamula, President Ramaphosa, those people are working endlessly to show those people we are not xenophobic. And I want to say to South Africans, don't attack foreigners. Boeteledipele jwa segosi jwa re baagi ke bona ba utlwang manokonoko a seno. Re maswabi go itsise lefatshe gore ra re a ba tsamaye mongwe le mongwe a ya kwa gabo. Baagi bona ba na le maikutlo a farologaneng ka ga morero ono. Re feletsa re lwa le batho re sa itse gore re lwelang. Ha o sena gore re bitsana as a community ra go lwana le batho ha re sena go lwana le bone ga se ene motho o na le teng o sile. Ke na probleme ka batho ba leng gore ba mo South Africa ba na le dipampiri ka ba tla be ba laolwa ke melao e leng gore e ba letla gore ba tle go dula le rona.
McKenzie o kgadile mopresidente wa Maloba Thabo Mbeki ka ga ditshwaelo tsa gagwe mo morerong wa tsa bofaladi. President Thabo Mbeki, like myself, we have medical aid. We live in houses with high halls. We are being driven around by security. Now, he cannot speak. He's so far removed as Thabo Mbeki from the realities on the ground. Our people are saying to us, they don't want these people here anymore. Ga ba gare puso ya re lefa ba se kgatlhanong le baditšhaba bao ba santseng ba se mo molaong mo nageng ba tshwanetse ba sala melawana ya naga morago. Zebulon Maine, SABC News, Moruleng. Moireboela go amogela ditabeng tsena tsa Sesotho ho SABC Thulo le hae jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo le tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent le yona e sebeditse ha ya sebetsa hantle ka ha e newe ba ka $98 barrel. Dipapading re fumana hore Teboho Mokoena le Ronwell Williams ba ipabotse ka makgabane ho thusa sehlopha sa Mamelodi Sundowns ho hapa tlhodisano ya CAF Champions League. Sundowns e bapetse ka ho lekana le AS FAR ka ntlha e lengwe sehlopha ka seng papading ya loto la bobedi ka mora ho hlola lo papadi ya loto la pele ka ntlha e lengwe ho noto. Mme sehlopha sa Mamelodi Sundowns se lebeletse ho kgutlela lapeng phirimaneng ena ka mora katleho ya sona tlhodisanong ya CAF Champions League. Jwale re fetela boemafofaneng ba OR Tambo moo balatedi ba Mamelodi Sundowns ba seng ba le malalaotswe ho amohela sehlopha sa bona. Ha re fetele jwalo ho moqolotsi wa rona wa ditaba ya sebakeng seno e leng Qoli Zondo. Qoli, ha ke o amohele. Tsidiso re tletse mo ko airport le balatedi ba Sundowns ba thabile ba bina hobane ba emetse sehlopha se tlo fihlang in about an hour's time. Ke batla ho lo bua le bona balatedi ba Sundowns ba mo ko OR Tambo International Airport. Ho utlwa fela gore le kutlwa jwang gore Sundowns ba win. Sundowns ke bafana ba style, ke bafana ba tshushan piano. I'm so happy Sundowns. Bona ba bolela ba rena re tlo jewa re ba bethile rena sheba bafana ba style Mudau mfana ka bona wa etsa taba mfana bona ko rata ka lavo rena re batho ba Mamelodi Sundowns ba yelo ka boyeno ke mango le tshabisitseng haholo di player tse ba batlang ho le bona di player tsa rena ka ofela rena ka fela bona o siaka batho ba di ile o tlala seat mara Tembo Morambulo o ile a batla ntho nngwe ya lo le fatse ka mokalile la thikinye o ka bona ka mokare halala ba sa la bona halala di star jwanong se di le pedi tse pedi masanda wana tse pedi re bona ha se tla sa bobedi ra se reka masanda wana ra se reka re na re le 57 re ba emetse ka mogope masanda wana batla ho reng go coach hobane le yena o sebeditse haholo ke a bona le wena wa Chiefs o tlo thaba le ba Sundowns no ke mo o tla support ka makala ke taba ya bolo a sta ba Gerard no nka tsebile ka bolo ke bolo nje ke support Sundowns because it is the second star we represent South Africa yeah ke nthabisang gore le balatedi ba Chiefs ba mona mara ba Sundowns ba tletse le kutlwa jwang ke re yena nation need to have proof that you are the best and we're going to remain the best for the next 50 years noma bangasindezela bazoze bavume ukuthi the sky is the limit lona le batla o reng ko Sundowns what is the message that you have for them they must keep on winning and they played hard and yeah the sky is limit kabuyelo. And
And the favorite player tsa lona ke bo mang? Mudau, Leon, and Mukwena. Those are my top three. Mukwena. O di bone di goal tsa maobane? Yeah, I saw Teboho Mukwena's goal, the volley, and yeah. I didn't watch the full match, but I watched half of it. Ke a le bona le a bina, le thabile. Ke eng message ena le yona for Sundowns? We're very happy. The boys have done us proud. 2 stars. FIFA Club World Cup, FIFA Intercontinental Cup, Super Cup. Sundowns is doing great things. It's doing great things. This is long being awaited, and I'm glad that today it has happened. Last year we came close, and this year it has happened. We are going now to the Intercontinental, and we're going next to the FIFA World Cup, and we're going then to the Super Cup. You know, only great things are happening with Sundowns. We lost on the league, but we can always come back on that one. Yeah. Actually, kataba e league. Gore la celebrate mara league ampur le thola. Ampur re tholang league. No, mazamangani. Re tshwarisitse Pirates while we lift this one. We want to come and claim it back. Yeah, no ba re tshwarele just for now. Yes, ke balateli ba ba Sundowns kaofela ba batla ho bua ba tjho ka re bua hanyane ka Sundowns. Ke very privileged to support a team. Moiki Thabo le Munyaka hona mono OR Tambo International Airport jalo ka ha ba aiba Afrika Borwa ha ke bua ka ba aiba Afrika Borwa ke bua ka ba tshetsi ba Mamelodi Sundowns le dihlopha tse ding ka nete re bala ka letsa ka tloa le mahlonolo le rona re le moifo wa ditaba tsa Sesotho moiko ikopanya le rona ho social media ka ha re ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_x ke @ditaba_dikgang lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang Khaswe ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena bulipi bela tela ka lefumutaung ke utaba Sedi songana mme ke a leboa ba bohima dume ho za bele pele a fela bsimba ga jeno ho sana pletse beletse nga shebele hona ka re ka pa bo prima tla jela ka ka pa leboa le tuletse khidileng ka mafike ho nyolo a fitla hona leboa le hole le hona ka hare ho gauta ka thoko ho mabopo ho sentse go bona la fela mo sa nka le ho sane maru a tla batletse boholo bana ha DR ho akretsa boholo ba Freestad sentse ke salore ka hare ho ka pa bo tšhabela ka pa bo prima le hona ka re ka pa leboa sentse ke salore le leboa le hole ka thoko ho bona la fela mo sa nka a re shebile tembo simba ga jeno le hona sana seng re gatenteng marok ya re ha re sa motho hlokomele hore ho tla tlo futhumala ho le ba Gauteng a re shebilana ka Pretoria tshwana Mamelodi tse sala ka Johannesburg di kgrate di tla fitla fela ho mashome a mabedi a metso e mmedi ka fela pakang hore tla hlopole ya re bakatha ka re lompopotsanene le hona ka rugiane tse sabela hona ka misina le teng tla hlotshetse fela ho itikanetseng mokopane tla hleka le fela ho lo shome ho fitla ho mashome a mabedi a metso e mmedi ka fela pakang tla hlopole a re shebile ka Carolina le tse sabela hona ka Emele le teng hlokomelo tla hlopole Mbombela le hona ka Skukuza ka mafatsane fela a jedileng teng tla hlopole di kgrate di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e meraro ka fela boholo ba KwaZulu-Natal le teng ho tla hlotshetse fela he tekanetseng ka letsatsi mona le mane ya re shebile Vryheid le hona ka Ulundi sentse ke hona ka Kokstad re kgrate di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e meraro ka fela ka perception teng e tla tle fela ho le shemele metso e mene ho fitla ho mashome a mabedi a metso e meraro ka fela ka pa botjhabela teng maletswai o tla jwale hona ka re kokomane ka maru mona le mane letsatsi fela le tjhabetseng tla hlotshetse fela he tekanetseng a re shebile hona ka hare ho qebega e tla tle fela ho le shemele metso e mene ho fitla ho mashome a mane a metso e mmedi ka fela re shebile Langsberg o fitla hona ka Pofoswet le teng o tla hlopolo boholo ba re gate di ka tlatse go mashome a mabedi a ntse mhlana ka fela Rivers Daily tle qale fela ho le shome le metso e meraro fitla go mashome a mabedi a metso o mong ka fela re shebile hona ka Upington ho jalo ka Kurumane le teng o tla hlotshetse fela ha itikanetseng re shebile Calvania o tla hlobate Simba ga jeno re kala fela ho tharo ha di phama fela go mashome a mabedi Hak Freestad Bloemfontein Spelelen Samawela le teng hlokomele hore o tla ipholle fela ho sa enka re shebile hona ka Kroonstad le hona ka Welkom le teng tla hlopole tamon la kgariputeng o tla hle fela ho supa ho fitla ho mashome a mabedi a metso e sepileng ka fela ya fitla hona ka North West antsa tsa shebile hona ka Ottosdal sentse se hona ka Mafikeng le teng le kgradi di bontsha fela hore tla hlotshetse fela he tikanetseng sa Israel ko tla jwela ka Vryburg Tosca le teng tla hlotshetse fela he tikanetseng ba butsa bile bidakala ha be etso khotsa